kutu me nkwa na media Katakyie 90.9 FM odi asempasa oti no bi 90.9 FM sabre FM ho adwumadie anasa segment no na aduru so no ene eye July bosom ne da edikan na me patro ne so eye benada ya kwabena ene abenafo no ene ye muda mumpe eye etobi na mfokusie bi sebi entwa pampam na muni na enema enkonkan so emfa emamu na die omnie onia me shasia na mamemfa headlines no emremu na busanfo sabrei ensema esisi o mantwa ensema efri epoye kwatoye ne efri atifi kwa na fo fifini baabi a ana makoboabo ano matese mahuhusu se amaria wo nzongo no ton abete na wo beka se ne osi eye ehuhu ekonkonte no so no eyi ntetani firi mu no eno ana maya mede abramo na ensema sisi na ensema no de dikan eye asukufo binom a me patcho kopie mu obro no bi so a wo mo dia no se wo mo ponsuo mu na akosku na wo mo ponso a wo mo sanso afansuo mu abafie ni titu ni se duru sutobre na se nsuo ni yiri na kodwo kora wo mo nya bia na wo mo nsam krampo ayayro ho me patcho me do wo mo nsam ebebro hemfa ene siye na video no kora san ene tie wotamu kutu na se ginam me patcho de ni nyina begu aya befo tentafidie no so aya Katakyie FM TV TikTok no nyina na wo so wonya bi ahwe ne to so mienu enso so ena no enkwanta kura sebi ahensem chieftaincy entokan ketenkete bi apiepie mu ho ama asukufo binom ne afoforo binom prepare bi mu so ahwere wo mo enkwa no me patcho ohene ya wo krom no krom wo no patcho waye ensantwefo ehyiemu na nsam ben ene wo kan ye eno so mede ebebrɛ mu wabra adwumadie no eguso a ekoso no abaya bi akoye galamse adwuma ama oni China ni bi akokotwempena ama China ni no anyem no adwane wo hwe China ni no me patcho no so mede ahonsem ebebrɛ wo kopie mu awo tos Kumasi secondary school mu oroma wo cheche ni bi adane ne ho na kwase ni wadane ne ho na kwase ni ya enkwara no aponche baako akora baako apampo baako akora baako ya wo je tiane ne wogusu a wo je minim so de kwan na kwase dwuma so de kwan de yom eno so medimu nchemu bebre anya asem keto akora asem yi agentre ha ama manfo bi no busase na efe de achechefo na kwase dwuma na mpa mu so free school mu na monko amayankai edi asem kura ni etabusua na sa wadanda me na media asem mu chiame aha Katakyie 90.9 FM yo Kumasi afari manya mahuse Mr Ben na nakwati me ma headlines na wose me hu de okakura abusua na me to so a enam sa de na nakwati akanti ma me fatos de na hyase no na me be hyase obe piemu asante mantamu me pacho ekura ye fre no to ase na sa kuro yi agidi ni pa to ase kuro ye fre no to ase na anya was to ase sector video no kan na mesere ai kasbe ni no about you okay all right that's anya to ase sector emum to ase secondary school na emum de say wo be pia mo to ase kuro no mu a school bi agidi ni ho pa ya school ni din ene to ase senior high enya sam keto akra na school yi atitufo ya enya sam keto akra na nanu na be pia mo so cheche ni bi wo obi o papa pon kwan papa ene ene yire enam bia ne yire de be yaduane bia woni wo de wodwan ya o se wo de akoko bon kwan a wura enwa lalai ene aponche mo da na yire na se eti anum de apapon no de akoko piem ewo eye Kumasi school mu ho enti wo obi a wo kire biology abodie mu hwe na abodie mu hwe minim aponche no papa ne yem de aye emo from akoma ko be ya hanu 200 ni akire an wo kire se abodie mu hwe biology dwumadi aye ba be ye ene wo obi ankofa aponche baako na enu achi so million baako makonkunu akire bonum 9.5 million mo fanka ho baako bia meje asem himpo ne kopie ekopie wa bra ma mi bia ne banso ko school ho wo grant ya na sempo no wo ye interview bi awo Kesben yes Kesben kasafidie so na ma mi bo ni nche mu se ne ba ko school wo to so bi na school no awoko no
Womo ye medical, I miss medicals. Womo ye practicals. Practicals, I don't mean Macamas and Macretino. Practicals are womo ye, me pacho, Yasua Munfa, a yimra, upon chimra, na practicals no, Bakubiano, upon Chabako, and an appoint 5 million. Hey, Anna, my minibun in Chemuna, and some 20 years home. A one yet now some I have say, house master, yaw was school more. As some see yan the story in the Sunday no. Number so far, as some what you say, one female. Me born by princer, one female, one of Musa Casper for ye. Now quote Tiemia, and can feel for ye, the Kaye, and my mom 40 years ye, and son and care poetry, or no come, and I some way, I saw. Now when Mammy, yes, I need no, Mamma, who would ye and you have whom. Yadi ho fragi mu na ne ya mene aya ewura ban kwate ne ewa mo ye tu ye adwuma ika ne powro school mo e powro on ye so what church ni wawai ne omu kobie da no mso omni oh mi wura no na dai ne atinya mi wura no masem o timi betena school mo abajeje ponche ayu na nkwase man oh ayu abucha man anu so o minia we dia enya bone na bone kura ye kuram enya no kura da Sammy Jim Ponchua, Midi, Eddie William, Enim, Dodona Frame, Nyameba Jene, Yam, Pemofrana Semi, Pamacha, de Hache, na Asamokan, Minim Marching Bia, and you credit the beer da, Yakwaya practicals, and GB, for a crab, Bia, what da. It's my meno, Minim de Banimoa, a more cocky can in Samsa, Ebian and the Baron, and the Edini Dream, Nebano, and the end of Rakadam. Ne bani ne twini die etinu asemi me kama chia mi ngunda minimo hwe ye raba panani man ye so ke yate nyame cha ho ne fa chire ye de nsie chire de ya de pa se ye bu afari school mo tie fa chire no ana ye de school fo no so ayi mugabe wo hanko bo audio ni nyina ma me de papa ne kan ye de school fo no so kan ye ene ade okay YouTube Katakyie FM TV sama kase munyi firi machi be de mahu Katakyie FM TV Abraham YouTube now so bra behwe bi wa bra na say ehwe ni nyina gum teacher ni na kasa no onwa wono mo fe no aya nyame ayi ya me kase kwajeje mpoje papa ni chese nya no kure yen kasa away bitu the headmaster ni yes headmaster ni pa ono so ne dia no beba ana se dwan se unia wo ba bi na wo te se bibisa wo a bogu na no kure bia eni Joseph Buchu ameye headmaster eda Kumasi SHS meka esiso ama wo bia te se yen ka sa bia wo ye science ana home econs ento aponche ana se dwan se unia wo ba bi na wo te se bibisa wo a bogu na no probia eni anya no kre bra ehwa na ene wo mo de krata ba bonte ebechiem se anya no kre na maame no enka wo pa bibie kurampo enhu a na ka ese oba school mo na nko bebusa nche se nko gina bonte na okasa na maame no me ya se kamne maame ni bedi nkomo abufuo nti maame ni se nyame ya adoma wo kina memra kwaprim se me maame ni bedi nkomo no achachefo no menyi ntum maame ni nkasa ya mwasem no menyi ntum de minimane sa aponche asema ba ho eti se me huma me ne de no so a na afi yakeka bom na etiti bia firim because mumu bia ni ho obeka se eya no kure sanso obia ni ho a wode ne sabankum abeche ni krom kwan enti mu de mahu se mwaka ebetima ya no kure bi so ananya no kure na mum nyame yadoma ye benya maame no so maame ne timi susu dua eka se me ko tiche ni we ho ekobusa no e ma o ka se yampa ni ekobusa o cheche ni no no sika so wampa me ni di nkomo na mu magro na midi anase no kra sabre no medie betima se sudua na mum samre ya menyanya maame ne de minima ne se Kumasi in high school aponche baako school ni baako abusia me to adwuma de no so aye Katakyie 90.9 FM oba eye abafo interview no so a Katakyie FM TV Katakyie FM TV obehu eye videos audios and videos and pictures now so so hwe bia mu oni age abusia me to so me do kwa kopie mu school fo bia mu so da ensuo mu no mu de trantwie wo mu proko school san so fa ba oh ewurade arehuo
amimim na amimum kolai nan ayi nyesa nkura kura mo yentafo aya ye dware wo mu wo wadura wo timi fon so ma no wo se nkura ne mo se no afra ne ma se aduane aba mu miyonkodi nto mo baba no nyesa ntafo nkola ye dware wo mu nuro o mo do mo hwene hwehwe mo na ho so no ma no wo ma agya nkura no hokọ ntia na ma wo mu ntimi enka nkura yi ni nyina ne se wo kopiem wo la wo hime ekura ewo eyeketa municipality mu ewo voter region mekire anwunama mu na ho ana asukufo wo hwe omo so asaito de bebe bia saitofo ne kan ye saito me kan saito aban school pano ni tiefo no an ya ye tano ne ye no zebra top shirt no ano na mofroi omo go school bia ya no mo tena kodoom ana ko no mo twa kodo aba na we na senso to a ye ombeba na kodo na kokodi ekrom wantimi mabiem enso na yiri enkran so de ania dene ene oboa omo pre school ombe so omo daachi ekoye ombe so omo daachi koye ntina nkran nam ensuo yi mu wata me ba chaw bra eye Katakyie FM TV na se wa ya de me pompe mema osobolo ompenso so a mema o eye Burkina nyamisha enkran nam ensuo yi mu wa kokora de ni nua chenachi ba ko na akoto no wote amemem de amu fancha omo won ya wa won wen ka reverend ba wo ma no de amanyame o de manyame sen ya ntwe enti no ba Katakyie FM TV ankran ne nam nsuo yi mu won ye ai o ma se so mo pabo reverend kan se me masaka ya kan ho na de o muna ne se wo mu twa nsuo no mu kodu school mu a no ma woro mo ho de asen ho no ma kwotena school mu ho ewo a no ma hye wo mo pons no so mo ba no ma fam wo mo kodu fia no ma sa woro de asen ho ewo a ade a cha no mo de aba enkrai wo mo contest sanse pneumonia a che wo mu nyina sa na me hunu enti nkrai na mu nsuo yi mu no aban no so wote anka yewura Haruna Idrisu ya wo yesofo a wo hwe yensu kusam so hwa wo ma wo mo na nam nsuo mo wo ma dane ayi omo muchi nam no kra from say I'm not talking about English omo muchi nam no from say farini me se wo mo manka se wo no a afarefo wo mo asem na mi kan ya samre dabi de oya no peso chem se me se ba ko peso entina me to aso abjafo ma wie la wo hime enkura ya omo nam nsuo mu samre omo pobo no mo sesa soa wo be wie abe man pani no diska ya no akọ demonstration abusia me to so story no kinaginem wenso aye enkwanta ena no entokonto kwan hensem asisi ho wesem na me yo hene wesi asase no media wesi say enti yan festival ayi bayira fo hye bia nkomedie san hensem nti wo mantime ani na fanu no ba akokọ ya wokogu nsa se enka wo mu ni na ba akosa wo da hene ha wo mu twitwituo ene buyam wobu wo timi shanu yonko etuo no kwa mfa mo no ho hyinti no odi tuo na bena no wo dia no hene so ama no hene epu moja na we na wo mu amu nchanchan a wo mu nim asam no ho hwe no asukufo bia wo mu ho enkwanta senior high ya from the nkotesco ze hwan won asukufo esi o ma de na ayi etui na nam skum wo buyam kam moy na ba ko doji no masa tutuo no na abe fired masane nantem kam moy no furi Jesus nti tuo ba ko na sa fa mpuma mu no na ai madam ba ko wono no oti anto de fantri so kam moy na nyima skuni ba ko ma poi na kwai da ho wore na Ewurade de asem na asi me no ka sai wo ma ku suku fo me nsa ama ebi mo prepra ebi mo kra ira ya je se enya asem kito no wei ene wo hene a wo kro mu wo ba ko a ya fra no na nasago a chiasen e wo todi papai wo ya press conference o mo na gina ho no ntokafo no ntokapefo no o mo na gina ho na ntoko papa ne chese te se kasa mekan wo mpantoko da hwe no bi amfa ntoko nsusu no na se bi kwasi abuo hoi nya batakari ni apoma hye nipa nanso nya hwe samre de wo matena se akọ mu ho abom sa wo de nya hwe afa che no wo mu bedi abom
etino bibia nkoda din na de ya ne ya ade hwe no so no ne se akasakasa ne bae no sebi awudifo bi a wo ma so ra asrafo ntare abe frya wo me na edi ewu no na ya ne ya se sa de wo yasie nti ya fa nche na ban wo mra mu na mo kum sankra na ko metuma baba ye atitufo no ya nchi wo mu nyina ohene eka ne to so se wo se emo bi anfa ntuni tim se de we ye meye ni bi de we ye meye ni bi mesre anya sa yetimi anfa mobra me patcho nsantwe ayi sansantwe fo hye mu no ebra ne ye wo no na me busa ne se nana manya ne tie se wo nkora no wo mu na ye ne de ntokɔ ne ba wo se han gaza zam no wo mu boa bra wo mu boa impersonators ana etane shimi image na very disturbing enti wo fra ba no Ghana mampani John Dramani Mahama one defense minister so na assembly ana police IGP yohonu sani mu wambramu anya sa wanhwa nyamianu mu krani ahoto de ahoto ebi ma eye kuro no mu da abusia ensam nam se emakoma nan ana me de braw ene ebre ni nti because Nyameba amadi kan ati asese time no kono mo mfa we twato galamse emaya binim ne China for twetwempra enso ekodu China mamu ha Ghana ni bia no wa se China ni pa obepre ode ne ba akra wa ma na ba ha no ma ba yehwe anim no mokɔ yenye galamse pa dia wo mu si ha na so mo ba ha ye mai se wo mo we wo mu ani se wo mo titi won nantem sade edi ani se wo sampam wo mu ani fufulefo omu jemu fojo de ma wo mu amani abudwom don komi fanulo national high na wonim sana nya kwa me shada ko galamse no mu bi ana me hu se sankra no mu fuska me kansi so bia se no doubt pani bia pa on frame China ni bia woni Ghana ni baba bia atwempena wo site bia no na otwe bia no abaya no wanya kra no na nya ni 50 million 20 million 100 million en kanisi kan me kan sam what yase dabi o me kan si assembly en na mo aya amo sikani brand yomnie e ban sa bi tiritimi yeye wo bon se China ni ne nyemo a no wasi fi ache no ma no bi aka bi no mo ni sika no ja kro na che no obu oso a no nya yare o yare no kwade bebre no obi a omu kosu aye tuntum kosu na black omu no aduane a gise jatom o che aduane a jatom ansa na wakasa ben won me ne nsam ni mu maya bi a o from ka chom se China ni we se o pe oba bi na twempro na o ma wasi apuo mu yem nyan asu mi ni mo bi a o frɛ no a brr se ga woni a wo pam na ntwe no obeba ama obi antie na nakwate me na me wo so me an obi antie me na nakwate obi antie o enti no abusa me di kwatwato na abaya we di ni tranye ye ya franu Selina Jamfi Selina koya illegal galamsey bi na mana omko galamsey ne dodo na ade e fa na ya hwe wuti na omko tu kodu opani aka kire wo ma me wo beti anim ati akire ana beti anim ana beti akire nko a wo beti anim no a kire se obaya adwuma enu akire so ne ahwe wo ne ama obi ana wo beti akire no kire se wonya adwuma na mum e bawe wana enu akire so wo beti anim ati akire na se obaya adwuma wa bro obi amfi wana na watwu su baako na we na abaya Selina kodu site ho no o man wo kwahu China ni bia friend Leon wo na Leon ya no Leon gay ana woni ne twempena wo we no a kuro bia friend abodom ya wo be kwai e ho ba bi ana asem yi si ye na Selina chese a chese no manu jai wo mani video wo twanika on na 3 days bia no wo manu 10 million bakuma ku 3 days bia 10 million ni top money 500 Ghana cedis 500 Ghana cedis chese skele no fabi na man no so jajaja ntia bosa na no bi mu mu pa ne 90 degrees 160 degrees Celsius na sum na we na odi nyina no onim se na wie ye beba ana Leon wie ya wonyem no ana ko ban site no asase na se wo mokɔ wo kokra no wan kra lady na nka hwe e wo ma 2 months time and wo hu so titinta so ne hwe ne basa to da na ne kondo aso won kwatiti atechendi to da kura na poto bibre wo hu ne se abunabunu nkwan ei sana enyin sen and wo fra Leon ka chanse Leon menyim
obi didi anope ho nyame ba so obi didi anope sanso ana obi susu ra ho anope ti wana wa friend Leon so Leon you put the thing you must and was here why let someone the mobile combat out of courage thank you nyame nyemo asha said you would to la show na otwetwe no ana ba ye ko Leon ana ma post for che no a post for che no a ani na nsa na yi na afri seso ho Leon na adwani ana afi wode nenam ensentro for so se yenka bi ma no na ga na ban hunu mobo na sisi wo bre pa akra no wawo no akra na bodadada no bre no hwe akra no enti wo di aban no wonfa China for ni nyina mbesa lai no wo hwe so be huna na amafo kasa wo da China for omuti omoto omonai omani omu bibia ade comment nti wan hwa emfanti ha ho de open wanya no bibia be ko bia no anya left na right abusia ensempo no kakra menya ya me di bre mu ni nyame ya adoma wo chena mesa so di bebre e di abrem wei FM ho segment wo morning show wo Katakyie 90.9 FM abaya no ni phone no na said to YouTube hono ene TikTok ho ma di obehwe bi no ohwe bi ya wie program no kra na se wantimi a chi obetima kọ obekọ no na YouTube hono Katakyie FM TV ana TikTok ho ba bi no na egu ho na wokọ konya bi ahwe. Okay. Se ne gu ono konya bi ahwe de a me so meto me show no so na bibia atumi aye fine se ne so ma me se anopai ye ne empanimfo bi ebetwetwe enkomo anopai empanimfo bi beba fie ha ama ye no ma di nkomo as usual said ye no no na yatumi adi nkomo no ama bibia so atumi aye fine pa ewo Amansan Dawuro no eso anopai ye frame Nyameba Eric Oduro Jnr anopai na breadu beba Saso na Ras Beduma for Joseph and so our studio Ralph Bedu ma for Joseph eso our studio no mu eti ye bedin komo bebre anopena bibia chime fan enche kra be contract aso nto den de hwema me na enche me ba pe na wa summarize bia ma me na afi ya hwe cause nkomo dodo na ebo modi ni adi yera ben kwatin eda so e wo fia say anopena ben machi amejo so minia bibia e boko na me adum boko okay Twanza senior high school and some more than the Babaka cry. Minia Yana a ensemble baby, say here, who's a headmaster no, I all lazy press statement about one thing said, my menoko can or Kesbino and Yanokre. Now said ye na in or then the case until say Obinya Mamino. Na maame no a confirm say eye no kre ana say enya no kre aponchi no odi akọ ana say on fan ko ye say yetie maame ne kasa no a na osida bia ne ba no we ka ho dabre enan a wabeje say sika no afri eye ne ho say okọ akotua de mebusa eye maame no eni say ne ba no ebeji say sika ni nyina no na oye follow up na okay me ba oto so bi o SS3 okay oye home accounts o den de nim so ho aha o ba na bema o bema okay ene ai edino me o kan bibia say o mu ba be practical sa o kan sika na kire me a me friend school ni students ni bi na abra onya awe na mabusa no se mu ba be practicals ska se ne esimu ntua ebi ho a na me ba no de kakra bi ato bi a 10 cities bi a 20 cities no de ato so enye all that year ha adwen ono so de ye ne 10 ba ya yi wani no atua me yi mani beto ba na maka kire nze wo ska na sei e na oba ba jimi sei enti mani mu se e say Martino ba utia bet na me de amano any o de 10 na so kan because every crowd to be outside the practicals na omuko akoye no maame no na wo so we sa checks we nyina ehu enkura ni be stubborn I tell you yeni a wo JSS kura no ya kan kira kura no se bia say ni agi no okwa no e bia 50 series a otimi ka se 100 series no akogi no no maame wo min twawa no unim sa no pay me ko nyina hina nsa me bai okay na me ko ya me ba
Anna, me use a more Catholic school war, yes. Eti me kono me drew unse krobi wo krokito bi wo hansana wo free ho na no adru school anymore wo free go so kwa wo tra bridge na krokito bi wo ho ansa na wadru akende esa go free na kande sun kwanta wo free na wo filling station eti aka kramadu filling station na be hu say young girl no nam kwan no ho a omo ye be 3 omoko ba na me nim young girl no wo mantem ha a me nim so wote afre okay. Eti bi duru ono na no nam kwan no kura bag ayeso nkura ne bi kofi eti bi duru ono ana me twa mti na ma adwene sese me kosan ba beto no de a ka me fa no de na ba okay because no gina kwan sese aso opeka me ko e na me ba no me duru ono oni ho ana me de me ba me duru kanchire okay na onam utra speed ramp na onam I feel no I fancy we work and chire kuru ni mu o ba ne tese o teka mu no abesi wo ukra the bag o fine mini no ba me nkasa no do no so ni me okay eti aka meduro na me born aben na me twahye nche ho na me twa me ni me hwe me ro ni ma so o fe o ne sa kata na no o go ni me se me magina ne de me be fa na ide go me ni se wo kofi no ne sa kata na no e ho na no atiafa o sane from ho Johnny the first one was sane from what I say what diverting the crime by force Allah obiti immigration enti no bra bi gina so bi ani mo se na bra uniform that bra say hey wo hu bra no Johnny no sane from me so nya me hu na fere ba me nkasa no bo no de ani me enti wa na ja me tu me ka na ja me kom ba bi din two teams say we wa bi tie free school mo bi tie free school oba fie kura so bibi no obaji a o fan boy ho ase sana so oba fie a okay me kan se na damfo ni ba bia okọ ni ba bia damfo enti okọ na damfo ansana wa ba be drufi adamfo e ho so kọ no timi di nema bebirebe ba timi di nema mo eti kola na wo fo no very careful eti me dia me kan se parent no hu sa no na e wo se okọ teacher fo no ho ana se ofre teachers ni bi ebusa wo mu se me ba no tem bia obeje 9.5 as practical fees enti no menti ase wanti manye we nyina na odi akọ media but edruba bia yen adwuma na ye no ya na edruba bi so yen so enya abotre answer at least me na o report o sa issue ni ma me a na me hu kwa me fa so a me ne be ka ho asem enka we nyina mebusa no wakọ school mu ho abusa wo busa ni students ni bi ni classmates no no mo no say e no kre ansana what ba out aba be ka e ho asem nanso ni nyina busa ye mblemu obi a ma me no se mblemu no na o se nko ye sa research no ansana de obeka no waka enti esi a no de me de kakra me ka kire awofo no se one omuma omani eni omuma no achi okay yani e obezi school no obi ho no a ne background so oje ska no amani ska o de sa nkwala we no mo yesa no mo se dia asem na no mo ka omo se nya no kore but I have a problem with this. I personally have a problem with this. Me bania me say the mesia na ne wachi no I have a problem with this because the school authorities no they want the right to issue a disclaimer say the omaye no omaye but any say almost so den crofo ma anim yes ade we on say the issue is this akọ said the media for no ebe hu say asem na enokre ebi wo a enokre na enokre na yeti school for nyese listen achese for no ebi wo no a enokre but ho aba asem na me chese no pe ba bi dia thank you bye enokra you as a media students so among enka we say nya nokre ana me bo it could be say a possibility you know etimi achese say ye media for den ten ko ho sisi ya teacher ni na kana asem achire no Rounds obe go into detail afrem kra ni bia busa ni se eye no kra na se enya no kro ye won kra ni bi o mbeka no kra se eye no kro mbeka enya no kro mbeka yes and you know there me hu se eye okay parents bi o a on prese o de ne ba no they should know better ebe say penifo na kasa na so mo hu no but on say ebi o kra o metima interview kra no without the knowledge of the school authority. But when you direct, you must camera anymore. And this is exposing. No, camera na e cham kwala no.
omo na try direct ye no na try say no penifo na na abo kwala na say asem no mu no kure pa no tie yes and I make say they make out here ebetimi aba say enukure bi wom betimi aba saa na bia empempenso a aba abonti na enya nuru saa bia nya aponche asema na anya sika 900 asem but sika gigye bi ye den koso ebetimi aba saa for that one there ye nyina school ni yakobi wakobi ye nyina yako SS we know say ye practicals say be we school practicals ho biology for and ska omo gigye ni nyina home economics ebe ye practicals any ade na make just say me be tembia no obeji bia oye so anu otwa wa video no dey akire me say practicals ne ye ni so what must say na make say me fanachi ebusa na students ni classmates no ehwe hu say scanner oba beji me no enye say oje kodi ana say oje koide na make say wow otimi 10 series 20 series bit to so but eira me hu no me hu say no oye enti no Nyameba we na omuba out na omu ye say no although me na me koye as media man me no koye me fa so a me interview nkura na ebi kura ye hu omanim eduru ba bi a nka school for nkura say no ye nyi omanim no ema or you take the voice note voice recording nanka omu wabo obia munidi but you don't justify yourself by doing the wrong thing. Oh, say any wrong thing on my own. No, say no the disclaimer but say students out for them to yes school for no na. You but see, and I make just say asem bet my enukra. So when your school near man confirm say enukra na say enukra. It was a school for no husband for putting out. And your school in an eka. And your school mammy exactly and an eka. And the moment issue disclaimer, you don't use students you don't put students on camera. Say you PTA phone I don't know. Na video ni ba kwanse na PTA phone bi omu I think say omu interview omu. Enti PTA phone na omu no we aba no. Omu so betima agina ho say ebia me so me ya awofo a me wo school ho. Me ban enso abeka sa asem we a kire me say yese ye mfa point bamra. Me nua say the American what must say. Okay. Enti no sa issue we aba no ma ye conclude said the ordained the kind no. Ye hwe maame no na ne ba no so yenhwe ne ba no na sika ne ba no akode teacher say the maame na aka enti ebia ne ba no so aka say enya no kure yenhwe akura no ye affected no say the make amatimase na yenhwe sa niema ni nyina okay emma akura no yenhu na akura no say maame no kura na ye ka say mi ni maame kuro students asem no kufa no ho no ne maame no minya hu maame student no enti hu student no na say ye betimi wono ye betimi anya information no where every no ho say it say obu ni maame no okay and na the classmates no so e betimi hu say akura no na ekobu ni maame no oh and na make us a video here akura na ye no na odo eye ne kwambi so but ebi e kwa mfo aso a omu ye in the presence of the head teacher ne teacher school authorities na ho no and ebe mu ma support teachers no maybe na nke bi a omu de ko share omu do mu ko gina ba bi a different headmaster in ho a ebi an ko mbeka different from what they said. You don't put them on camera for them to maybe ba ni mu ni na post me who so post me ba ni mu say e wo TV so you would have me to contempt it. But say grana so pe no de akoye no nya akra na pe o akra na pe akra ni wo school mo no de ne ho. How do you know? No akra ni wo school mo no ne ho. Esen do for it bi ko abonti ye secret a video akra no mo use phone who say akra no mo use phone no school mo dabi omo use phone it is a camera no a wo headmaster dey see so na mo dey issue mo disclaimer no say mutimi dey sa camera na atwa nkwala no a na ho dey twa na headmaster na makwa before you can interview the students no headmaster makwa ya this was not an interview sabon ka say nya no kore na ye ntwa mo no enye interview na how is that an interview na basa sir how is that an interview this interview na basa who said that when na kasa interview na basa mo obusan bibi media man na media man cameraman Mr. Ben, in every rumor there is a bit of truth.
in every rumors there is a bit of truth. What truth? Okay. Who be an bibi kiti wom. Oh yande Me free ha me kotos ho. Okay. Me go busa student ni say. Okay, yentie. Omo chame ma. Yentie nkwala. Ka be school mo be busa. Master no. No wo dia airport. One busa wanya ni ye. Sanko ya badwem bank ade we si ka be school mo be busa. Master no. No wo dia airport. One busa bana wo dia mika de ko. Okay, every time Mugabe memo, every time. This one is not organized. You see, I am a time. And to be a I am a time. Yes. So this is not an interview. And a man who dear cost. I am a time. Well done. Well, be a fletcher. Ubia person can be. Yes. Why a teacher ni? Why are you manache? So many years. If you want to justify yourself, we wait me a yebi. I bet me about saying no correct. What you say? Me say. Say no mu pe ade a no crep. Na e wo senka sa video no kura na voice na nkomu pe no. Say media for na ko wa. Sa voice no mu ope no. Na nka nye headmaster and na say school authority na ho no. Anim na wo senkomu ye no. Because o manim na wo ko en dia akura bia no obagina teacher no just akura o bold. And the Benjamin Wakase, and no magic. And now say, any serious headmaster on your way, I'm telling you. Oh, the headmaster is serious. Any serious headmaster. Oh, he's serious. No, why is she disclaimer? That is perfect. Yeah, that is perfect. Why is she disclaimer? Mwakasa matanase. Asa ye muhu video. Aka mwasem. In addition to the disclaimer, in addition to the official statement I'm releasing. Why do you put the kids on YouTube? Why do you put the kids on camera for them to say what they are saying? Etitio, maybe I want a headmaster, but teacher even come out and be a class, you don't know, you have no idea. So, in as much as you issue an official disclaimer, why are they? You don't put the kids on camera for them to say, utter such, excuse my language, nonsense. Say, how you see, in as much as you justify yourself, you don't end up doing the wrong thing in the process of justifying yourself. On say issue okay no ntiaseo but enkra no hwe sene kasa no etie any the way obi afri baabi eba no a it could be say enye headmaster no ekra na say o say omu interview nkra no because we frechire and eba no aka ne de we fria no aka ne de it could be say omu ye dede sa no and a cameraman no grade to omu so no video e the cameraman no wana ma cameraman no kwai oh yan dey so omu issue sa disclaimer you know and no man ba ho for the interview okay reverend for anu tumbi na so what you say baba medasi bebre on say ye be meka se bibia woni bre yeah enti se ebre a ye de ya ade bi no wanya sa bre no ade kro na wo se ade no okay ensentrofo bebre no ama ensentro djuma no at times nipa bebre nya ho asembo ne den eka okay o he senior den the stories are ya o kan se manage pa o se ansana me atum se de mo kan no kro just my interview both sides yeah matimo de mente ma me ne de ti wonte se metima me ne de no mintimi nka se de wo ho no enkuntumpu ana se ye no kore okay so what as you enti wo kwa ye interview empanimfo a omo hwe school so na no omo nkomodie ene kita hodie bia omo na bibi biara e fasa school no ho no omo ye responsible people a omo betimi ama specific word answer wo pe okay enti se wo kokoduru ho na wo no makasa awia nkwala nde omo simusen okay e ho de me ne mo ya adwene e na twa wo twa video no kura na fine and me show the public watcha but in show kosi se e bia na achinjie bia den e koso ya organizing kwala so what you say ya organizing kwala mo me defend ye de say say bebrebe na me ka say no de eno de ne de enti e na saa na ma we nyina de e koso akwala nde ofa ho ben yeah e ye teacher any school for na anya e na wo as a journalist wo kwa hwe mu se tisa na sentisa enkura na utwom video no we no so there be any no kre na me adwen kan she so fi afa any bia but any mo kra yo kan no wa me adwen dia ponchi bia but me ba chonje bia ye ngwan kan hwe se afa ponchi bia amla etia ye nti so bia se afa ponchi bia amla so bia ka se afa ponchi
Emerald School na mama ne na mama kasa ni se ma enyampa practicals ne kra no yen kasa obi anfa akonche ne de Emerald yen country bibia ana yenim de obi ai practicals ne be de ebe bantimpa mtwe yesre mu enyampa aponche wo school so there be anya no kre na me adwen kan hwe so obi anfa aponche bia ambra but enim kra de okan no boa na me adwen gi aponche bia. So what you say? Bet. Okay. Oh, young dear say, oh, and a Juma oye, and oil fans on my Juma. All right. Okay. Oh, okay. Okay. I didn't know your platform. Yeah. Tia onions and Tony, or video never. Go to Achimanko on the head. Okay. Famisi Bogabi, Yanto one Yamra. Why? Now, Menya Nami Koni come on. You know the headmaster. Okay. Okay. Obana said 20 years in 2000. And also something. Obana said 20 years in 2000. No. Yes, practicals no. Me also be see ya no. We are. Okay, Bogabi. Yanto one Yamra. Ya ba ya no den de e de yekọ enkrata mu na tew. Nana bredu aba. Sa so na Nana bredu ma. Okay, right. Enche be di nkomo. Baba, what we are na family na. Sana we ana. Enti de na me kan na say ye best le send order the kind. Ye hwe say ye be hu maame no ne akra na o ye involve no. Na ensem na aba no. Omu de aba say enya no kre. Okay. A o ma chire musika no. Right. Disika also omu tua o office o. Right. Ene ade enya no kre. Ena odende ekai na ka mi wie de bet. Odende eka ayi sa oba bi a Chinese ni bi ekoye no. Se Chinese ni no se otime echi na yana na mi so odende ntazo no. Se etimi chi no dia na wan command be ane ye hwe na wadwane ya. Enti di command be no wono na wo se um taking responsible ba bi a oni bakro bi a onko fa ne bra. All right, Mugabi. Fami to ade bra na Rasbedubafo Joseph waba. Enti enche be di enkomo why. Tentem fami to ade mame. Abusuafo ye kwa kedua. Me ba cha wo so wo pe ba bi adibuma ana abo onuma ho dawura ni nyina Katakyie 90.9 FM. Mamadi ambra na wadwa ton de bia wo to bia no yenso yentumi emma ho dawura fama papa se de be ya abufra bete wonka na dwuma wo de bia no enso atumi akoye. Me ba cha me de wura mu